Projekat koji smo započeli u Starom Panju i Stari Bor. Evo, trenutno vidite kako izgleda. Planiramo taj panj da zaštitimo, ali Bor se primio. Od prošle godine presađivanje počeo je svoje izdanke da izbacuje i da raste. Ima i povratne pupolje. Potrudit ćemo se da ovo bude impresivan primjerak. Vidite, zaista će fantastično da izgleda. Stablo mu je fantastično, staro. Evo, pogledajte, kora mu se ljušti, ali tokom leta planiramo da uradimo restyling i primjerak koji će biti lep za bašte restorana. Evo, svuda ima izdanke nove. Zaista smo ponosni na ovaj primjerak. Bonsai Vremeplov će u narednom periodu vam prikazivati neke modele, ali i zanimljive primjerke u prirodi. Budite sa nama. Hvala vam što nas pratite.